Amen. Quatrième chose, Jambo la ine, la colonne de feu se retire nguzo ya moto inaondoka quand on est à un mauvais lieu. wakati unakuwa pahali pabaya. Ndiyo, La colonne de feu se retire. nguzo ya moto inaenda, Tout se bloque vyote vinakwama quand on est sur une mauvaise place, un mauvais lieu. wakati unakuwa pahali pasipo stahili, maana yake pabaya. Quand tu es sur un lieu d'incrédulité, Unapokuwa pahali pa kutokuamini, pahali pa kutokuamini, d'hostilité, ya uovu, de la méchanceté, ya ubaya, du mal, ya mabaya, la colonne de feu se nguzo retire. ya moto inaondoka, Elle est tentant jusqu'à ce que tu reviennes. inakusubiri hadi utakapojirudi yako. Ndiyo, Quatrième leçon. Écoutez bien. musikie mzuri. Lorsque ces gens, Wakati watu wale, je lisais les prophètes, il nous dit, Ilikuwa l'étoile nasoma là, nabii. c'était la colonne de feu. ile C'est dans nyota la brochure ilikuwa ni nguzo ya moto. Il n'y a rien de différent. La même étoile, c'était la colonne de feu. Hakuna tofauti, ile nyota na njoo ilikuwa nguzo ya moto. Alléluia. Amina, amina. Elle s'arrête Ikasimama quand on est à un mauvais lieu. wakati mtu anakuwa pahali pabaya. Retenez ça. Mushike ile. Juste quand ils sont arrivés chez Hérode comme ça, Mpaka walipofika kwa Herode hivi, l'étoile s'est éteinte. nguzo ile nyota ikazimika, ikapotea. Sache, Mjua ile, quand tu entres chez les prostituées, wakati unaenda mubambaraga, tout s'éteint. vyote binazimika. Lorsqu'ils sont entrés Wakati walipoingia chez Hérode, kwa Herode, pendant la discussion, wakati ils walipohojiana, pouvaient sortir dehors chercher rien. wangetoka nje waone nyota, hawangeikuta. Tout était déjà bloqué. Yote ilikuwa imesimama. Pourquoi? Sababu ya Parce que nini? Dieu ne pouvait pas s'associer à ceux qui font le mal. Mungu hangelishirikiana na wenye kufanya maovu. Et une église Na kanisa dans laquelle les gens se battent, kwenye watu se wanagombanaka, querellent, wanafarakana, s'injurient, se wanatukanana, troublent, se wanavurugana, battent pour rien, wanapiganiaka ne bure. savent pas parler le même langage pour aller dans la direction divine, Hawawezi kuwa na usemi moja kwa mwelekeo wa kiungu, dans laquelle il y a l'hostilité, kwenye muko maovu, l'incrédulité, kutoamini, des troubles, vurugu, des critiques, de lutetano, la haine, chuki, de la méchanceté. ubaya. L'esprit de Hérode, Roho ya la Herode, colonne de feu se retire. nguzo ya moto Elle inajiendea. reviendra lorsqu'ils rentreront sur la meilleure position. Itarudiaka ni wakati watu nao watakuwa wametubu. Wamerudi kumsimamo mzuri. Aha. Quand tu dors, en Unapolala te querellant avec ta femme, na ulikorogana na bibi la yako, colonne de feu se retire. nguzo ya moto inaendaka, L'étoile s'éteint. nyota inazimika. Alléluia. Amen, amen. Vous avez intérêt d'aller dormir chaque soir, Munaombwa kila wakati mnapoenda lala, sachant que dans votre foyer, l'étoile doit être au-dessus. mukijua kwamba juu yenu nyota au nguzo ya moto imekuwa juu yenu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sous la protection quand ils sont partis au lit. Enda fanya choo ndogo, Ils regardent au-dessus, rien. akitazama juu hataona kitu. Ils rentrent dans la réunion. Anaporudi katika On mahojiano, continue à discuter avec Hérode. wanaendelea ongea na Herode. L'autre peut aller dehors dire maintenant on ne sait pas retrouver la chose. Mwingine angeweza toka nje na kusema mbona hatuone ile nyota, imekwisha toweka. Gardez ça mes amis. Marafiki, muweke hiyo mwakili yenu. Dieu n'aime pas être suspendu là où il y a des problèmes. Mungu hapendake akue yulu ya kwenye kuko Et vurugu. s'il y a des ministres qui me suivent ici, Na kama kuna watumishi wenye kunifuata ou hapa en ligne, au kwenye ou mtandao ailleurs, au ou pahali qui me pengine suivront, au watakaonifuata, mettez la paix dans vos églises pour que le Saint-Esprit soit suspendu au-dessus. muweke amani katika makanisa yenu ili Roho Mtakatifu awe juu yenu. Mettez la paix dans vos églises. Wekeni amani C'est makanisani mwenu. ce qui attirera la présence du surnaturel au-dessus de vos Ile njo églises. itakokota uwepo wa kimbinguni juu yenu. Écoutez ce que dit le prophète. Musikie asemayo nabii. Écoutez. Musikie.
Je prends le verset. Je prends le Natoa verset. kwanza andiko. Après avoir, verset 9, après avoir entendu le roi, Walipokwisha sikiliza mfalme, ils partirent. wakaenda. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue à Nouria marcher devant eux jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Sorry. Je reprends. Hein? Okay. Après avoir entendu le roi, Walipokwisha sikia mfalme, ils partirent. wakaenda. Jusque-là, il n'y a pas d'étoile. Et voici Natazama l'étoile qu'ils avaient vue en Orient ile nyota waliokuwa wameona magharibi, marcher devant eux ilitembea mbele yao jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. mpaka walipofika pahali kwenye mtoto. Ilipo. Ilipofika kwenye mtoto alipokuwa, ndipo ikazimika, Quand ils ikasimama. Quand ils aperçurent l'étoile, Walipoangalia tena ile nyota, ils furent saisis d'une grande joie. wakajaa na furaha kubwa. Écoutez, Musikie, ils sortent de chez le roi, walipotoka kwa mfalme, ils arrivent Niat. walipofika hakukuwa kitu. Sasa tutaenda wapi? Hakuna. Kumbe saba naingia mwa mfalme binazimika. Ndiyo. Jumule ni fasi ya mihali. Fasi ya mindondo. Fasi ya mashida. Ndiyo, ndiyo. Na makanisa zote zenye zinakuwa kama matrouble na maprobleme, nyota inazimikaka. Ndiyo, ndiyo. Haiwezi waka. Haiwezi kamwe. Juu ikiwaka bataisakrifie, bataimaliza. Ndiyo, ndiyo. Ikiwaka batamaliza Yesu. Ndiyo. Kwa oblige kusema bo munaingia mu mafujo zenu na matrouble zenu, je me mets de côté. Sa mutamaliza benye bananitaka batakuya. Benye habanitaki munabakia mu byenu. Amen, amen. Hivi hamuna bezwe yangu, okay, mukorogane, mukulane, mumalizane kule. Benye batakuwa na bezwe yangu njo ndaonekanie. Medirike niingie mu byenu. Mko munakritikane, munakorogana, munaabudu hamwezi salimiana. Sitakuya. Ndiyo. Sitakuya. Amen. Choma na batumishi bako na wajibu ya kupatana kama wao kwa wao. Haleluya. Wanapatana. Ndiyo, ndiyo. Wao na kanisa wanapatana. Ndiyo, ndiyo. Kanisa linawaunga mkono. Ndiyo. Na vyenye wanafanya vinakubaliwa na ni vizuri ili nyota ibakie pale. Ndiyo. Isipokuwa hivyo inabakia imezimika. Hey. Haleluya. Amina. Siku naona batumishi ba kanisa yenu banakorogana bien. Ndiyo, ndiyo. Nyota inazimika. Amen. Haleluya. Amina. Yesu Kristo. Amen, amen. Wale ils sortent. Bo, wakatoka. Wakachunguza. Maintenant frère, on est perdu. Sasa wapendwa, tunapotea. Pourquoi? Sababu ya nini? Il venait de chez Herode. Walikuwa wametoka kwa Herode. Unaweza colonne de feuilles kusindikize wewe fie mwenye kila soirée uko na jiretrouver mu maison baba garçon. Ile colonne iko tena kufanya ile nguzo ya moto iko tena kukusindikiza mu vitu gani? Kila magharibi uko narudilisha piga kwiti mpaka sera nakosa kama unatoka wapi. Unashindwa kula, unatapika kumsegemeo usiku. Mungu Baba. Nguzo ya moto ikuye mwele nyumba kufanya mo nini? We frere mzima kamsika kanalala mwako usiku uko na nyenyagira unanyanya sawa pusi. Sawa pusi. Ndiyo, ndiyo. Unatoka mshambre yako unaenda mshambre ya batoto. Mungu Baba. Unaenda fanya nini mule? Unapenda nguzo ya moto ikuwe pale kufanya nini? Oka. Haleluya. Amen. Frère. Haiwezekani. Frère mwenye hawezi kuwekesha kamusika kwako. Kalale kabakie kwako ka 15 ans, ka 16 ans, ka 18 ans, ka combien d'années. Na mkifunga milango hiyo kama iko. Aache bibi kukitanda na sinzia, anaenda sawa panya, sawa pusi yenye nenda kunasa panya ku plafond. Sera nagusa huku mtu hakuwake, anawaza iko kumagoti, kumbe mtu hakuwake kumagoti. Aguse huku awaze mwenzetu iko kumagoti. Kama sasa natoka msuni sheri, mbona haukukua kukitanda? Tumbo ilikuwa naniluma. Minatoka kuwese. Yesu Kristo. Zambi huleta zambi. Ingine, ndiyo, ndiyo.
Amen. Amen, ha? Amen, amen. Muliwaza nitabaletea habari za kunguru na sungura? Hapana. Neno La parole vinakushinda, unabakia mkidunia. ndiyo ndiyo. Unaweza, tunanyakuliwa na wewe. Amen, amen. Kabisa. Amen, amen. Na banaiwaka tembea kumigulu kama banaendaka ye kama nono. C'est pas comment c'est jamais. Alléluia. Amina. Amen, hein? Amen, amen.